Hakasin ke bening kong ke kenhuan jogi nongil akai nak ke jela Meghalaya ke bami khmat ikari India ban ya kun shabari kilayo ya ke kusnam ke bahaya. Hakene ke kenti ke sarkar Meghalaya kala pen isi syara ke kam ban penkop buram iki beriu lejong hadien baki lawan payeng na bari. Kenhup ru ya ki bajab bat ki baklam job iki kinu kita kema. Haka arpun ru tarik mentau benai risau ar hajar arpuar. Kipat ba kejela kentup ke sarkar jela leng ba ketenat Sports and Youth Affairs kila pediang buram nado nakakat lingsun na Guwahati ya kispongut kirang bagi thayelakai ya kun khti hadien bagi lawan payeng hagane gesni negeri Turkey na kejela Meghalaya ke bami khmat igari India kila don kendai ngut baro syaka jingya kop ya kun khti ke belatip kum ka 43rd World Arm Wrestling Championship but 24th World Para Arm Wrestling Championship kabalalong hat Turkey. Hagini gejinya kop ikong Margaret Pathau ila job ya katak maksiar gejinya kop haka Master 60 kg category gejinya kop ikun keti da kakadiang. But job ya katak marupa haka Master 60 kg category haka gejinya kun keti da kakamon. Kiwei pat ki bajob takma hagini gejinya kop ikentup ya ikong Angel Mary Melim Umlong Kun Siem ibala job ya katak maranong haka Master 60 kg category gaji kun keti deka keti kadiang. Baduba Alexander Lengdo ubala job ya kata kemarenong haka Senior Man Para Hearing 80 kg category. Ya kini kirang bagi thayel akai kun keti ya kini kesngi kat bagi dang wan pai shalayeng. Lapen kop buram yaki hasilan terlenti kabla sedang naduk nong po ya kabla pen kop buram da ka Khasi Students Union. Kibok kedeng epi ba penyilik tentang intip pindodan program Samsung Keselong boleh try kendrat beri musmar dan meng dalang fibro pindodan apa yang kamet website lain ba pin poi suk design sejika gi program kani kejing penkop buram kala beteng sa kasnong umsning kabala penlong da kador barsnong namar bikong Margaret Pathau ide ibasyong basa umsning kumta kejing pediang buram ikinong yelakai bat kejing penkop buram iki bajab takma kelalong kabakam syongkun. Hadin kejing ai shobha napo karibo em jing thapti ke bajang tongin ai jing thapti ke bajang Nilai persya ka ng Brazilian kata bala jumpat ya ka world champion haki por ki ba menjua te bat kataro ngam shemla muddor ya la de bangan yo ban job ya kan ka kenti namar ba ngayale ka bat ki world championship te namar kumban chu ongno de banga ngatrai shitom lemda ngatrai shitom te ngam yo ban yo ya kan ka nam ka jingjam namar ba ka competition kalong very tough haka international. Aba bikindo ini ki players ki bana kalang kiri jong partai nei ngatrai player interact ro kumno ki ka preparation jong ki kumno ka jing pelut ka jong ki ka e ka bapisham na ki kiri sha habang ya kendo bat ki we ki nongele ka ba prepare ki Costa Rica United States nang ta kinong Russian kini kinong Russian bit ki Kazakhstan ki nongyele ka ki athletes ki bakam tough baha hakani ka ayu hakani ka arm wrestling te abang ay kendo bat ki tingi ya interact kumno ka practice junki kalong babon sin hi men step kadai saw kan ta men step ar kan ta men ski saw kan ta jan miet te artat ba ka sarkar ka ailat bahaya ki bakin yele akai kalong rukum kumshi benta ka jing siyo ka don te yaki bikin yo ban prepare hana benta ka world sisien bekila asha select ha kinu ki European Cup kamut kila long eligible baha ban participate ka world te ka practice jing ki kala long advance palat banyangi haduk ki equipment ru ki tiar ya le kai kila long very advance long kumangi impat don than kum kita ki machine ki bani rap ingi hakaliang ka speed lani hakinu ki liang ki bangi don kam kanya ka practice
Tingi pat bon sin hi ka practice kalong manual, but bon hi kalong manpower. Ni pendon kam di kini ki tiar ki badang long ki pat long advance. Te dei kata halor kataru ka bam ru ka dei ka wei ka bayar rap iki athletes ken kumno ban bam ka por thia kumno pat kan kumno ka por rest jong ki ken. Kani ka jing lek le ka jong stage porter ki te kalong ka ba adu kata ladangim shem la pen kre bun snem te ka shem jing hi ka ba ngin la banya compete pat ki way pat ki chạy bên rêu trongประเทศกันนำมากีฬาคลันช่วยประหลัดสันชาจิงคลันจงกีงานจบอากา master category 60 kg Kajing ang not uy nang nisakman. Uang nadu mensim nama mentang awan balai. Te ya kan next event kan sawan next year uang kajing terang jangan bandio yu goal. Yu so jing job kan. Kat doe ka jing penkuk buram ka bakam he. Kadai ha kanong ba Shillong ha ka State Convention Hall. Ya ka bala penlong dak sarkar leng ba katnat Sports and Youth Affairs. Bat hang ni lasaki ha ka sien ka banding kong bala le buram ikinong ilakai na ka ni ka jela ka mi khamat igar India ha ka jing elang ka bahe bat ka ba Shongkun. Ha ka ni ka jing elang le don lang na do menteri rang ba ka jela Conrad Kongkal Sangma. Menteri Sarkar uba kami katnat Sports and Youth Affairs uba Abante Dorling do. Working President ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshiyeng bat ki wede ki officer sarkar. Hagani ke jingelang lawan bansaki di kinong ilakai na kaleng gejela. Kumjuk ki bahayeng bahasem jong kini kinong ilakai ki bonye kon nagari Turkey. Hagani ke sengi nalor ke jing penkup buram ye kinong job. Asam kusnam ru eki da song pisa. Bat ikong Margaret Pathau ibala job tak maksiar bat tak marupa. Yaliyo sanlak tengka. Kat ba ikong Angel Mary Melim Umlong bat uba Alexander Lengdo kibala job tak marnong keliyo marsilak tengka. Bat ki nyongut ki weipat ki ba klem job tak ma keliyo mar sanpho hajar tengka. Nalor kini ginong job akan ikajingelang la ai kusnam da kepisai ki arngot ki weipat ki ba job tak ma ki weipat ki jingekop ki long sabari. Bakentop uba Raymond Nongklau ubaliyo arlak tengka bat uba Donbor Rumnong sanpho hajar tengka. Is receiving a cash of rupees 1 lakh citation and remembrance from Mala Station. Congratulations on Rizal for your achievement. She received a cash of rupees 1 lakh citation and mementos from Mala. We are really very happy about women here, and we look forward to more women participation and winning medals for our state and our country. Congratulations, Margaret, for winning the trophies for our medals for our state, our country, and she's receiving, as Sir had mentioned, 5 lakh rupees as a citation and a medal. Congratulations,